شوان هجا لسر و مجارجی امی راوستن ما میوانداریا ماموسا عبدالرحمن گلو شروعکار سیاسی کریا ماموسا عبدالرحمن دم باش سپاس جبو بشداربوناته دست پی که امی جه هلوستا الدار خلیل دست پی بکن و کونه هاد راپورت مده جهاتیه سبب چیه کو الدار خلیل دستوردانی دکارو بارین هرما کردستان ددکه؟ بله Peki Lukaz'ın 5 yıllar kanala var. Aldar Khalil vakti ko مرو سر گوتاراوی دراوسته یعنی جی گوتاراوی دخینه aldar Khalil اشکره بزلالی داخلی براستی یعنی به پرده داخلی روکری نه روکری aldar Khalil وکی PKK داخلی او دبیجه پیام aldar Khalil دبیجه ایرو ام PKK ام حکمدار روجاوای کردستانه و PKK حکمدار باشور کردستانه اگر لوی داره هون ریل ما بگیرن یعنی جی هون تنگایل ما بکن امیل بر دستوری ندن هون لوی داره بلفن یعنی جی تفگری بکن يعني او دبيجي يكبيكي اشكرا بزلالي وكي بيتكيد اخري ومخابن ودهج على مخابن امجي راق عندنا خدا هاي مسار بالنابي بيدكن قيادة اشتك بالنابي قيادة سماء بككا هيا الدار خليل بككا وكي بككا اخري وكي بككا قفان جديد وكي بككا تصريحو قوتني خوا دبيجي حديدا بله بغير وقتكم ما خطابة ما قطارة ما الهمبر كي هم قطارة ما نلهمبر بيدي قطارة ما دوي الهمبر بككيبي وام بككي بنابكن ام قطارة فو آراستي بككي بكن دوستي خرابيجن اگر ام خرابيجن ام بي امي چيش بككي بكن نج بيدي يعني وقت امي هيديا نكن بريج ما قلتو امي أمي تكرار جيكم بلا كس هيفيا نبيني كنت آخر أروج آبای کردستان مالا کردی وقت بی لهف براقرتن يانجي مصالحة شيء نا بلا كس بخوني نبيني ليه وقت كله بولجارين سياسي للأستا عراق أو قفتوغو جناب برا أمريكا حكومتا نافندية عراق باشتين آويتن او ناکوکی او ميليشيات استعمال هذا يكون قادم ناكوكيان تشيكن المنظومه للدجي دوزا بل كرد بحفظ جريداي اصلا عراق شو صار اصلا سوري امي بيرن بيرا خلني دروجا يانسي روجا خورت الجنده في كل شامل زندان رجيم ده جانا خوش دستا وده عيني روجه ده أما بزن عيني روجه بري روجه كشتي روجه كورتي ما بزندان بكي كل جي لروج أباي كردستان الجانا خوش دلتن والعفريني اللي تر دست ميليشيات تيرورستين وقت بليين تركيا الجانا خوش دلتن يعني أغمن يعني أما لهر سجها أمتين كشتن لشامي أمتين كشتن العفريني أمتين كشتن إيرو دنقوباس إيرو عفرين فيكم مباران كرن بمهانا بين رزقار بكن عفرين تفتن كريا قاشة بين رزقار بكن اذ بيلانا دولة داگير كرن كردستان اشكرايا بهفده قردايا هما بيدي هاي تركيا ايران دناسة ايران تركيا دناسة هفده دناسين هفده هما هنجي القلوان هاي تنسيق القل هفده كن روسيا القلوانا رجيم القلوانا افده استكي وكا حشد السعدي وكا تجيسي حمو دار دستی وارد بوارد شغلم بوارد کار بکن هدف و آرمان جا یکم هوا تفجر آزادی خوازیا گلی کردستان جبو پوش دانشیم جبو سینوری کار سری چیه ماموسا عبدالرحمن؟ پکه به چاوا تود بیجی اجنده داگیر کردن کردستان جیب جی دکن چه لحریما کردستان چه لروجاوای کردستان اگر هم بحث حریما کردستان بکن و چاوا درکبن چرا سری چیه؟ الهرم اللي باشور كردستاني PKK حشد الشعبيه بيرت اما هنجيك بيرت باردك
إما وەکو کورد وەک غەلەتیەک و نەکری داڵێن غەلەتیەک و مەعابێتی وەک دەبێت فکری لەگەڵ PKK وەختێکی ما حساب کرد وەکو هێزە کوردی ئەو غەلەتی وەک دەبێت باجاوێ دەریباوێ ئەمێ بدن يعني ئەمێ بدن ئەڤە بێشتیکە لێ ئیرۆ PKK کەتیە هەر گوندێکی هەر باجارێکی دا وەک دەبێت خەلای خۆی ڕازای چێکردنا و کارێ تێکدانی بکێ و کارێ تەقینی بکێ و دیکەیژی تشتا دەستێ دەرکەتی دیکەی ئەم ژمە تێخواستن ئەم هەماهەنگیە لەگەڵ ئەمریکا و هێزên ناودەوڵەتی di çarçoveya şerê dîvî kîlo yani di çarçoveya şerê dîvî kîlo li hember PKK em karibin biketin yani ez karim bêjim îro li Rojavayê Kurdistanê ew muadele kevin ewa musalehê ewa bi navê musalehê eva salek du em tê de şikestin bila em karibin leyîstî biguherin yani em şekilê destêwerdanê şekilê eleqetê em biguherin bi vî melefê re ev melef me gelet îdare kirin me nizane îdare bikin derîbavê em didin yani em çawa derîbê didin û çawa em gelet îdare dikin em mişkila PKK em dikin hizbî mişkila PKK ne pedekirtî re mişkila PKK ne enkesê re mişkila PKK bi milletê Kurd re bi kirdera azadîxwaziya gelê Kurdistan re yani wextê ku em doza dijberiya xwe li gel PKK dikin dijberiya dunabera du terefa de em doza xwe biçûk dikin em doza xwe nabînin ne eve yani PKK îro hatiye yani li gel dewletên dagirkerên Kurdistanê kar dike wek ede şixulekî mezin dike karekî mezin dike ne hatiye erê rast em tirsînê îro ez karim bêjim ez bawerim ez nava jî zanim bi dehên xorta girtîne di zindanên PKK de ne partî ne tuhma wan ne siyasî ye jî lê kes behsa wan nake ji ber ne ser vê hizbê ne yan li ser vê hizbê ne îzin dijberiya PKK li hemberî gelê Kurd e ne li hemberî partiyekê ne li hemberî terefekê îro milletê me hemû di zindanê de yek û direve û yek û baz jî didê li ser sînora dolarê talî ji ser sînorî jê distênin yani mişkila me mezin e li gel PKK wek dibê çareseriyek bi radîkalî jê re lat بله باشه مامۆستا عەبدوڕەحمان بەردەوامیە ێریشên PKK li ser Herêma Kurdistanê doh jî me dît careke din PKK êrişî hêzên pêşmerge û Herêma Kurdistanê kiribûn berdewamî wê çi ziyanê bîne wê çi derencam wê çi bin û eger heye ku şerek rû bide me dît ku daxuyaniya fermandar di hêzên pêşmerge de Ferîq Cemal Emînkî jî tekez kir ku ew amade ne yan jî ew ê bi tundî bersiva PKK êrişên PKK bidin eger heye ku şerek rû bide li Herêma Kurdistanê di vê buwarê de ez hinekî wek divê dinyama ku pêşmerge hemî amada başiyê xwe wergirtina Îstanbûlê wê karibin çareseriyê bikin yani wek divê ew gotina Serok Barzanî ya ku dibêje şerê birakujî heram kirî ew pêşmerge gihîştine em ê berevaniya xwe bikin yani wek divê wê pêşmerge wê karibin ez dibêjim û ez gur xwendinam li gorî xwendinamê ew amadekariya ku îro pêşmerge tê de ew rêgirtina li şok û rên PKK digirê li wan de vera wê karibê mesela PKK em wek divê heta astek bilind wê karibê çareser bike wê nehêlê şer jî derkeve wê tevgera wek divê kontrol jî bike bi temamî wê karibê kontrol bike heta derecek baş بله gelek spas ji bo şirovekarê siyasî Mamosta Ebdirehman Gelo gelek spas ji bo beşdarbûna te